Nomor 1, ya. Apa arti nabung? Panggilan kepada saudara, istri, dan saudara Nomor 2, apa arti among? panggilan kepada ayah kandung. Nomor 3, apa arti inang tua? Panggilan kepada panggilan kepada istri dan saudara, istri dan ayah. Oke. Nomor 4, apa arti opung bolu? Panggilan kepada saudara ibu dan panggilan ibu dan ibu. Iya. Dan yang terakhir, apa arti nantungan? Panggilan kepada Kotor.